şeriflerine eriştir. Onların barşasının da bilip bilmişe kılan günahların kişer, izgiliklerin arttır, kabirlerin nurlandır, sıravların cimillerden kıl, onların ruhların bizden şad kıl. Bizge özümüzge şu dünyada yaşaganda koşkanlarını teptiğanlardan tıyılıp yaşarga, ömür itirge nasip eyle. Rizıklarımızı, mallarımızı helal yollar bilen kesip itirge yerdem et, rizıklarımızga, mallarımızga bereketlerini indir. Көңілләр безгә тынычлык, тәннәр безгә саулык, сәламәтлек бир. Никахлашкан парларга, я Рабби Алла, күңелләренә бер-берсенә карата үлфәт, мәхәббәт сал, я Рабби Алла, рәхимлек бир. Һәм дә, я Рабби Алла, балаларыбызга, оныкларыбызга тәүфик, һидаят бир. Мәрхәмәтле, шәфкатьле, игелекле, әти-әнисен, әби-бабасын хөрмәт итүче бәндәләрдән булып, үзеңнең динеңне куәтләүче бәндәләрдән булсалар иде. Актык сулышларыбызда соңгы сүзләребез La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi bulup soңгы урыннарыбызны барчабызның да үзеңнең Фирдәүс җәннәтендә кыл. Rabbana gfir lana ve livalideyna ve lilmu'minina yevme yekumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina ve zurriyetina kurrata a'yun vec'alna lilmuttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله